Ithi i-life graduate Malwandle yaze yangithinta into ye-story osanda kusixoxa salo dadewethu indoda yakhe eyashona ngosuku beshada kwangagcina ngokushona indoda yakhe washona nabanye abasemaceleni including izingane nayo yamlandela ngoba nami Malwandle I have got a similar experience. Kubhlungu akudluli and mhlawumbe ukuba kuthiwa ngalithola ithuba lokuthi ngimbone efakwe eboxini angene emgodini mhlawumbe ngabe kupholile ngoba ngabe ngaxola nga-accept ukuthi ushonile okwami Malwandle kuwes. Hello, sanibona nidumelang igama uZandi isibongo umfeka uMalwandle lo Lwandle kalola lwezibhekane zokuhambela lekude phezulu. Do join. Ungangazi uzongazi ngendlela sivele sibe kanje sibe zithomi wena like comment subscribe wenze sure ukuthi uyayishare futhi le video and ungagcini lapho uma ukuthi una imfala kahlana noma u20 ranjana nje per month that you can spare for us to help the channel grow you can become a what we call a channel member kodwa ke ungakhohlwa ukusubscribe ku free of charge uthi Malwandle yaze yangithinta indaba life graduate iqale ya commenta and my comment yavela icomment ayakhomenta nge-comment ethinte inhliziyo yami kabuhlungu ngabuza ngathi yini na life graduate udliwa yini what is yakuthinta lesi story you can relate kwenzekeni or kwenzakalani athi hey Malwandle mina eyami indaba angifuni ukuthi ngithi kungcono ukufelwa kunokwami kodwa ngithi nje kubhlungu egcineni kubhlungu ngalendlela ukuthi mina okwami kuwes ngokuthi thina namhlanje akekho owaziyo ukuthi kwenzakalani emntwini engangizoshada naye okumele ngabe today umyeni wami sihleli naye sakha umuzi naye ngithi mina akuze nayo kancane mhlawumbe ukukhuluma ukuyibhodla nje uyikhiphe uyibeke ngaphandle obala kuzokupholisa athi Malwandle lalela le ndaba yaqala ngo-X njengoba ngikubuzile nakuleya video endlule ukuthi kanti nifunani ko-X mose ubudlulile ku-X uthi umuntu soku-X wakho nijike niba bangani nikhulumani uthi le ndaba Malwandle yaqala ngo-X I don't mind to say amagama ezindawo ngoba vele ngalimala vele ngagcina ngashadanga vele kusenzeka ukuthi nanamhlanje ngikhala isicamelo sesibe manzi ngicabanga umuntu engangimthanda ukuthi washonaphi vele Malwandle ngisenayo inkinga yokumove on ngoba hey akundluleki kuleya ndaba Malwandle akundluleki angikwazi ngisho ukuqoma mina lento yenzeka about 12-13 years ago kodwa till this day I cannot keep a relationship because anginayo iclosure from uyabona from lela suku lo la ya uthi Malwandle ikanje into ngisegoli ngiyasebenza mangisegoli ngiyasebenza uyazi ukuthi masisebenza ke egoli sihlangana nabantu igoli is a money hub whereby we meet different people from other countries from other cities from all over the world is even possible so nami ke ngihlangana kanjalo nomuntu wami sihlangana enkampanini esasisebenzela sobabili ngalesi sikhathi uma sihlangana enkampanini kabasi awuvele kubo umjolo ukuthi kusawumjolo ivele ibemnandi lento ivele iphenduke lento masinya as iminyaka ihamba ivele iphenduke ibe umshado athi umuntu wami ngicela ukuyovela ekhaya ngithi mina athi yes ngicela ukuyovela ekhaya I know ukuthi we live from different cities uthi ke mechaza umuntu wakhe yena waye wale eKZN phansi kule ndawo ebiza ngokuthi kusemanguza yena wasempumalanga okay fine those who knows izindawo will know ukuthi there is quite a long distance between imanguza nelokhunjana nempumalanga uthi ngibuze ke manje mina ukuthi ke so ngifuna ukunderstand ngoba niyazi empumalanga ukuthi kune mix bakhuluma abantu abaningi bakhona bakhuluma iSwati so abanye they even kind of like adopted some amanye ama traditional thinkings weSwati kodwa izinto eziningi zabo abazenzayo zisimilar to indlela the Zulus do izinto so usihleli phansi ke manje siyaxoxa ke sizama ukuhlanganisa ama cultures understand ukuthi lekini nenza kanjani lekini nenza kanjani lekini nenza kanjani okay fine ke sihlanganise kucaca ukuthi hayi okuningi mose kucishe kufane even though sinayo into adopt into zamaSwati ngapha eMpumalanga kodwa kuyenzeka okunye ikhambe kushayisana kube ngazo kuyafana somehow
So ayisivele sihlanganise lento ibe umshado lento aqala umuntu wami ahamba ongi-introduce le ekhaya kube manguza yithi laba shushuluza ngemoto driver hours and hours endleleni kumnandi uyongi-introduce ekhaya kubo for the very first time. Okay, uyongi-introduce ekhaya kubo for the very first time. Ngifike-ke la umndeni omkhulu okahle nje ophilile alright obonayo nje se warm family kunobaba kunomama kuney'ngane and everything, but into eyangidida ngaloyo weekend eyongi-introduce ekhaya kubo the following day kwafika sisi thizeni okwathiwa lo sisi is a family friend. Ngani? Ngoba the following day they were also doing uma wakhona i-birthday nyana, but it was more of a family thing more than of i-gathering enkulu. So it was just a small surprise kama wakhona bemenzela i-birthday / Thanksgiving. Afike lo sisi and uma kafika mase ngimbona mina aqale abe umuntu engazi ukuthi ufuna ukuba ne-attitude nyana towards me. Ngihlatshelwe udadewethu omncane kusho ukuthi usisi ka boyfriend omncane okhona la endlini who was just a nice kid nje la ko 15 years obona ukuthi umntana oziphaphelayo. Uyabona mos ama teenagers ukuthi ama teenagers awakhashalele kuthenja. That's one thing I love about teenagers. Awakhathalele kuthenja futhi uyabona ke bona laba manje hayi ekuthiwa ingane indaba zabantu abadala ezamanje hayi bazingena nje shiqe futhi mangabe usuke uthandwe yilona emzini, rest assured ngoba izindaba zonke eziqiniso zokuthola kulona. Uthi eze lo sisi wakhe omncane athi hey angikholele ukuthi uzibanibani umeme uzibanibani kwi-birthday ntontontoni kama. Ngithi mina yini ndaba ukushiso yini lokho? Athi uyambona njengoba lokho kubuka kabi nje lokho ekukrokruluze kubuka kabi ingoba phela wayethandana nobhuti lo wahluleka ke kuthandaneni kwakhe nobhuti futhi nje vele mina ngangingamthandi ngoba vele kahle hayi ngoba babethandana into eserious nje laba kwakukuthi nje abazali bethu babethanda ukuthi bathandane. Hey abazali babo babethanda ukuthi bathandane. Hey ngisho ngithi nangu umuntu ozongikhiphela indaba ngoba ngizoshada la ekhaya. So uma ukuthi ngizoshada I need to know ama enemies wami and friends nabantu abangithanda ngeqiniso nabantu abangifika ekhaya ukuze ngitread carefully ngoba ngizoblenda la in this big family. So as much as ngizoblenda angizange ukuzoxova ngizokwakha kodwa at the same time I also need to know who's on my side. I also need to know onjani. Uyayibona le situation yokufunda umndeni omusha. Uthi ngilapho malwandle uthi hayi usisters azikhiphe kancane izindaba izindaba abese iqale ekuqaleni athi malwandle laba bobabili ukuthandana kwabo kahle babengathandani. Uma noma wakhe babefundisa esikoleni thizeni esisodwa. So kwathi mhla kuzalwa ugirl ngaloso sikhathi kuzalwa ugirl ubhuti wayesena 5-6. So njalo umakambhuti wakhe wayehleze emdlalisa ngokuthi umzalele umakoti wakhe. Uthi uyayibona lo situation kwaze ukuthi vele babantu abalokali basebenza esikoleni esisodwa bafundisa esikoleni esisodwa babantu abalokali futhi even though it's quite a distance ukusuka kuboka girl uze ekhaya kodwa they were kind of like locals up until a stage whereby they started visiting each other. So laba bawuthu baze bahlanganiswa bebeqala nje ukuba ama teenagers baze bahlanganiswa kwathiwa nangu umakoti wakho nangu umkhwenyana wakho. Uthi into yabo yaqala kanjalo ke kodwa mina ngiyabona ukuthi hayi vele kwekungesikona ukuthi ikhona le nto okubona ukuthi bayefuna ngempela bona ukuyenza lento kodwa ke yagcina yenzeke kanjalo ke in a way bathandana ke baze baqashelwa ama limousine laba mzungane benza i-matric dance kwahamba baze kwafikelela isikhathi la ukuthi ugirl ngoba ngithi ubhuti wayemdala kunogirl kwafikelela isikhathi la ukuthi ugirl uya kwi-matric dance. So ubhuti was asked ukuthi abe upartner kagirl kwi-matric dance. Uthi hey malwandle kwaqasha ama limousine and lapho ngicela ukutshela malwandle ukuthi umuntu owenza yonke lento lo kwakuma kagirl and ubhuti wayengenayo interest kangako yokwenza yonke leyo into kodwa ngoba wayesevele basebejwayelene bethandana in a way. Ubhuti ngaleso sikhathi malwandle wayeseke varsity ke futhi eseqeda. Uthi ngaso sikhathi ke babhizi ke laba ke abazali ke baqasha ama limousine ke wahanjiswa kugirl kwi-matric dance. Uthi ngiyasola ukuthi ngalolo langa yila ke baze bashaya khona nemtamatano ngoba ke after that kugirl wayengasaphele ekhaya nokuthi vele ke uma uyena wayeqale lento ukuthi umakoti wakho kwase kunzima phela kuma ukuthi uyabo anqande kodwa ubhuti emane umbone ukuthi udonsa izinyawo uthi hayi bathandana amalwandle shema qeda ubhuti esikoleni
wahamba wayosebenza kanjani makaqala ubhuti ukusebenza qala wasebenza nje khona around ngasekhaya and then kwahamba isikhathi ukuhlukana kwabo malwandle bahlukana mhla ubhuti esezohamba eyomuvela seyosebenzela eGoli uthi ngiyakhumbula there was this day afika ugeli ekhala mi izinyembezi ukuthi uzibani bana akasamnakile sekabhizi namantombazana aseGoli uzibani bana akamfoneli uzibani bana akazasho ngisho nanokusho ukuthi akamvakashele lapho ukhalela bani ukhalela uma ekhaya uthi hayi ke Nkosi yami uma wambambatha wancenga wapholisa wathulisa waphozisa amanzi wafaka amanzi anoshukela ukuthi umuntu akakhame down uthi kwayiloyo into nje kucaca ukuthi nje usisters umuncu ngiyakhumbula ukuthi ngaleyo weekend walala ekhaya iweekend yonke kubhizi ke manje kufonela ubhuti and ubhuti ngoba wayesezwile istory ukuthi uzibani usekhaya ufike wakhala wavela wavala ifone ubhuti iweekend yonke wayengabambi call yamuntu wasekhaya ngithi mina uthi yes malwandle into yabo yayinjalo uthi yes Sikoni into yabo yaqala kanjalo uthi mina hayi ngiyakuzwa Sikoni uthi lalela ke weSikoni ngicela ukukutshela ukuthi futhi uma lo mama lo mina ngimethembi nje abantu bahleze beshona nokuthi nje engazi ukuthi uyilezi ezithanda ukundiza ngomshanelo kodwa ke leya ngiyikholela uthi sekusho uSikoni omncane lo eda uthi ngathi usho kanje wathi ngiyakuhlebela kodwa Sikoni kodwa phela ngiyikholelele kodwa sengiyacela nje ukuthi nawe ke uyibambe eziqineke Sikoni noma uyathandaza noma uyenze uzibambe eziqineke Sikoni ngoba cha lapha kulawa muzi shem hayi abantu bayakhuluma kona kodwa ngisho ukuthi ngithini kodwa ngisengithi nje ngikuhlebele njengoSikoni wami ngoba ngiyakuthanda wena uzoshada nobhuti wami uzobuwa la ekhaya so kufanele mawazi ukwenzakalani uthi hayi ke indluleke lo weekend yephathi malwandle ugela nginike iattitude and ugela is ufuna ukuzibona eseduze komuntu wami nje all the time up until la umuntu wami azagcina ngintroduce ke kuyena ke ukuthi hayi usibani wakasibani lo kuphelele lapho uthi uthetha ngintroduce vela gala kangqela uSikolo omncane athi ibhutiza amtshela ukuthi nanithandana uyishela lo phathi uyishela mtshela ukuthi nanithandana ex wakho lo awuna okay kuthiwa ke emva kwalo weekend uex lo wathi mekafika ekhaya kubo nangiya inqwaba yamaphilisi izinto enizenzayo abafana bengalifuni kuthiwa wagwinya amaphilisi uSikoni waphuza ojika uSikoni wawulalisa esibhedlela kwaze kwaphoqa ukuthi ubhuti akabuye eGoli azoncenga ngoba hayi kwakucaca nje ukuthi into ingobhuti umuntu ufuna ukuzibulalela ubhuti uthi malwandle angiyazi le nto mina uthi ke kwaze kwacaca ke bamncenga kabazali ubhuti nangempela wehla ke ubhuti wazokhulunywa ke waphuma esibhedlela ke usisters ke nje bese esephumile esibhedlela usehamba icounseling angithi phela uma wakufundile uyisifundisa uyafundisa lapha ezikoleni ezinkulu sekahamba icounseling uSikoni lo ngoba phela is heartbroken ukuthi umuntu wakhe weminyaka emthembile ukuthi ngelinye ilanga uyomkhumbula ambuya azomshada emakhaya usevele wa move on ngempilo usesekwazi ngisho ukufika ngisho ne girlfriend which he has intent to get married to ekhaya kubo yena esasekhona awuna uthi hayi kwacaca ukuthi abahlaliswe phansi laba bobabili ilungiswe lento yabo kwazi wangenelela ngisho ama psychologist hayi ke kwakhulunywa la ekwaphuma khona isinqumo sokuthi ngoba ubhuti akasamthandi kungcono babe ama friends mhlambe kuze khambe gradually ke nalo wesifazane aphume kuye kodwa kuyacaca ukuthi lo wesifazane akawazanga ukuphuma kubhuti ngoba phela nangu phela years later ubhuti esefika nomuntu azomintroduce ekhaya uthi uzoshada naye yena usekabhizi usekafuna ukwenza into ezipecukile kanje kusho ukuthi akaphumanga uthi lapho ke malwandle waphuma khona isinqumo sokuthi lapho sengikhona ke nami ngoba ngithi uyakhumbula phela ukuthi ubhuti wahamba wayeGoli mekaseGoli ubhuti wafika kusho ukuthi kusho ukuthi ubhuti wavele waphuma njengazi uthi uyochama zangamali waphuma ngathi uyochama waqhubeka nempilo mekaqhubeka nempilo wahlangana nalo njengoba ebuyele emakhaya lo esephuza amajiki nani ufuna kahle iattention uthi mina ke behind my back malwandle kumina umuntu wami wathi mengabe ethubuyele ekhaya after such a short period kade ekhaya already wathi methi kubuyele ekhaya ngabuza ukuthi hayibo so fast kade sike ekhaya kanye nawe yini kwenzekeni wathi kune emergency uma wakhe akaphilanga ngangabuzika into eziningi ngangayingeni kakhulu ke futhi ngamfonela futhi uma wakhe noma wakhe wasibhaya lo story ukuthi umuntu ongaphilanga wathini so he had to come home kodwa mina ngingakhathazeki into encane
uthi from that time onwards laba they started talking again, because angisho lo wesilisa uzama ukumshushuzela ukuthi aphume kulanto ukuthi ayibo ntombi sengimuve on nawe move on, so uzama ukumfaka somewhere, ukumtholela indawo somewhere empilweni yakhe. Manje kusho ukuthi baqala phansi baqhubeka bakhuluma as abantu abama friends, kanti baqhubeka bakhuluma nje bama friends nje. Lo ugele we read I wrong yonke lento leyo ukuthi ubezama ukumsiza ukuthi aphole. Yena wazitshela ukuthi kusho ukuthi hayi zupapa umuntu wami uzobuya back. Inkinga saqala lapha. When you start doing things behind your back with your exes and you expect your current partner to understand. Uthi inkinga zami ngiyabona ukuthi zaqala lapho, kwakufanele ngishaye unyawo phansi kwakusukela lapho, kodwa ngoba ngumuntu okhamstama sidalo angikwazanga. Uthi ngizahamba izinyanga amalwandle njengoba zihamba izinyanga, siyayibanga lento yalo ex ngoba bayaxoxa laba, bayafonelana, and lo girl unawo ngisho umkhubo wokumfonela lasebusuku ngoba phela manje khumbula ukuthi njengoba silungiselela into ukuthi excuse me, njengoba silungiselela ukuthi into ukuthi ubhutilo uyaqoqa imali ukuthi uzoyovela ekhaya and everything, we have even decided ukuthi angisuke eflatini lam ngiyohlala naye eflatini lakhe ukuze sisave imali, ngoba at the end of the day we are working towards goal A1 ukuthi sakha umuzi. So instead of ukuthi ngibe ngirenta ngapha naye berenta ngapha, ungcono ngiyohlala la, and yena wayethengile la ehlala khona, wayene duplex enhle nje somewhere kuma suburbs eGoli ethengile. So mina ngathi mengena ke ngangena ngokuthi kusho it's fine because already rent, water and everything is covered. Just mina I'm just going to support by buying groceries while yena ekwazi ukuthi aqokelele yonke lento yale mali ukuthi ke manje fanele ayovela ekhaya. Uthi malandle ziyahamba izinyanga, uyayazi into yokugana kwethu ke thina abantu abamnyama ukuthi i-process ende kangakanani. Uthi siyahamba isikhathi uyasave ubhuti, futhi ngiyambona ukuthi uyasave nale account ayivulile, it's a joint account, nami ngikhona kuyona, ngiyayibona le mali esave ukuthi hayi ngempela isiyimali engaka, isiyimali engaka, isiyimali engaka, yabo nje basiplan ukuthi udate yokuyovela ekhaya inini, uzofika wenze kanjani. And masiplana sicabangela nalento yokuthi phela i-distance apart fanele sizame ngayo yonke indlela ukuthi sibe nemali enough ukuthi singafike abafike bavele this weekend phela iminyaka u5 baphinde babuye, kuphinde kuphela iminyaka u6 baphinde balethe. Sizama ukuthi sivele siqoqe yonke le nto ibe mhlambe noma izigaba ezimbili ezintathu iphele kwenzela ukuthi sisave imali, because the distance between amakhaya ethu yinde. Uthi ayike emalwandle ke iyaqhubeka lento siloke siyibanga lento yalo ex, kwahamba waze waqhubeka lo bhuti uyaxoxa nale ntombazane, baya video callana and everything. Ngaze ngenza irule ukuthi uma eqhubeka nontombazane ukufonela ngobusuku, mina ngilele nawe la endlini, uyafona yena ngo 12 midnight, ngo 1 entatha, whenever nje efuna attention uvela phone akhale, azizatha akazizwa right kanje, akhulume nje izinto eziningi. Caca ukuthi uboyfriend nomfanele azavuka empedeni ahamba ohlale esitting entertainer, into ukuthi manje sekufanele aphenduke abe ikhansela yakhe manje amshushuzele. Ngathi lalela, if uzoqhubeka nokuyenza lento ngikhona and ungitshele mina ukuthi ufuna ngibe se life yakho ezumfazi wakho, lalela ke bhutiza, ngizokushiya mina before yonke lento iqale ngoba ngeke ngiwumele urubbish. Uthi malandle kwangazi ukuthi uzwile abafana. Uthi malandle kwangazi ukuthi uzwile, uyangi-understand ama concerns wami, where they are coming from and everything. Kwangazi ukuthi iyaphela kanti ayiphelanga. The only thing nje ayenzile ubhuti uvele wathenga nje ubhobhobho le phone inyana, umblockile kule phone enayo yonke into, wazithengela ubhobhobho nje, baya communicate ngapha ngobhobhobho, nasemini emsebenzini uyamfonela, baqhubeka bayaxoxa. Uthi sihambe malandle isikhathi kufikelele isikhathi la ekufanele khona ke manje sibuye siphinde, ukuthi angazi babezokwenzani ke ekhaya kubo kaMfana, ukuthi baphinde bahamba futhi baya ekhaya kubo kaMfana, ngazi babeyokwenzani ke at that time. Uthi mabefika bekhaya kubo kaMfana, uthi uma wakhe ke manje uma kaMfana wambizwa mhlalisa phansi, wathi kune situation ekanje, kunontombazane kanje wambona mhla ngenzela ibirthday kwathini and kwenze ku 1 or 2 minutes. Kwasho ukuthi vele uchaza indaba esengiyazi. Ngicela ukuthi accept lo ntombazane as a family member, ngoba ngiyazisola lento yaqalwa yimina, yimi engangiloye ngithi uma kodwa kwami kanti bazoyithatha serious to a point ukuthi manje sisenkingeni yokuthi lo mntwana lo is umntwana nje oveli fragile inhliziyo yakhe, nini ufuna ukuzibulala, nini ufuna ukwenza into ezibhecekile because ufuna attention ngalo. Ngidecide ukuthi njengoba nginibizile this weekend, akuthi kuqala ingxoxo zamalobolo and everything nginiyoshada, ikhona into esiyenzile ukunihlanganisa, sanikhulumisa kahle ukuze
ningabi nenkinga emshadweni, ningalethelwa izinkinga ezingekho yilo, ngoba vele as much as bathandana but bahlukana, and ngiyeza ukuthi bayaqhubeka bayakhuluma because lo ayawazama ukusibulala nayo yonke leyo nto leyo. But loyo nto mina as umama wakhe umfana angiyithandi leyo nto, so ngicela ukuthi njoba nginibizile ngizombiza naye kusasa uzofika sizoyikhuluma nithi afike untombazane mekafika it's a Sunday ufika uhamba noma wakhe kuhlaliwe phansi kuxoxiwe and everything ke hayi kube ngazi ukuthi ugirl uba calm uya understand ukuthi uMogai has moved on and aka accept ukuthi uMogai has moved on and is moving on with another person, naye akaqhubeka ukuphila impilo yakhe. Uthi that very same day Malwandle mabefika ekhaya bokamfana bafike badroshwa umuntu thizeni engangingamazi ukuthi kwakubani, wamdropha lowo muntu wahamba wabashiya, bahlala kwaze kwalate baze baphakelisa idina. Sekuphoqeke manje ukuthi kulate kuzokwenziwa kanjani. Engazi ukuthi bamfonela lo muntu akasabamba ifoni okwathi kodwa nje kwane story kwaze kwaphoqa ukuthi umuntu wami manje ufiance lo yami akabathatha abagodukisi. Uthi ngashaya phansi ngolwandle manyawo ngathi angiyindanga, ngapha ngishaya phansi ngonyawo malwandle ngathi angiyindawo, wena uyindawo nalaba. Uma ngokuthi uyahamba uhamba nabo nami ngizoba khona lapho, so make your choice or else ngizobandlalela isponge ngale garage nibanikeze ingubo yokulala balale khona, ngoba bahlale besibona isikhathi ukuthi mose siyahamba bebe ama arrangements wabo kanti abethini bebe rely kuwena futhi nalapho. So it's another trick yabo yokuthi aphinda afika kukhalele lo the next thing ngizolala kuze kuse lakini mina ngedwa wena ungekho ulele lapha and then uzobuya nesinye istory ukuthi bekafuna ukuzibulala futhi uthatha uGuy ayiqinisile ngiyakuzwa I hear your consent asambe sonke sibaphelezele ukuthi bahamba bonke bangena emotweni ukuthi bahambe babapheleze. Mebefika kulo mudla umuzi nje nakhona all right wasemakhaya uyabona ukuthi umuzi engaxakekiwe kuona kunezihlahla ziningi la kulo muzi, uyabona kunezihlahla zamafruits nezihlahla zamangwe. Uthi mengabe befika ke kulo muzi athi uma wakhona hey kambe sibanibani ngagcina uthanda umangwe, ngagcina wathanda amafruits and everything, ngagcina ukhonzile umangwe. Uthi kwaku December isikhathi sakhona kulokhunjana kuyisama sokuyisikhathi nje okotape yomangwe nayo yonke lonto ithelile nje itheyeqe. Uthi hey la ekhaya abantu bala ekhaya abasawudla abasawuthandi, ithi nginikhelele nginisikele noma ke nginganenzela ifruit salad noma something. Uthi athi umfana achama ngiyabonga ngi-right ungasinikezi lokhunjana ungasenzeli fruit salad ku-late manje sicela ukubuyela ekhaya. And uthi lapho ngiyabona Malwandle ukuthi vele umuntu wami sekenzele ukuthi ufuna avoida nje anything ezokwenza ukuthi kugcine yabo. Uthi kuthe after bangele lonto ukuthi ayifuni ifruit salad nani tontontoni uthi bamncenge bathi ayingena nendlini nibingelele uthi senginengwa yiloko ke manje ukuthi bese zo drop abantu la abalethwe ngoba bengasena transport yokubuyela ekhaya. Manje sifika sincengwa ngefruit salad uzibani wayothanda umangwe bazomenzela ifruit salad, the next thing asingena endlini sizobingelela kanti besizokwenzani la besingezanga ukuzodrop abantu siphindele emuva noma besivakashi ithini into yakhona. Uthi hey Malwandle ngizwe ukuthi ngiyanengeka kodwa I have to calm down in the situation. Uthi ayina ngempela ngicalm down mangikhama down singene ngaphakathi endlini uthi ayibayithela ijuice. Uthi nginqena ukuba nedrama ngiyibonge, uthi ngingayibongi le juice nalamakhekhe ngoba manje nginqena ukuba nedrama. Uthi hayi bekubhakiwe la ekhaya ama-muffins fresh uyezwa nje futhi asashisa aqeda kubhakwa whoever that baked them now lawo ama-muffins kubatshazwa ukuthi ebenziwe ngoba kuzwakele ukuthi usibanibani uzobaletha uyena ozoba dropper. Remember ngithe it's a bit of a distance. Uthi ukusuka ekhaya kubokamfana ukuya ekhaya kwaNtombazane sa-drive about 30 to 45 minutes. It's quite a distance but i-area A1. Uthi nawo lawo ma-muffins kubatshazwa isimanga sokuthi hayi ke uzibanibani abhakwe ngoba kuzwakele ukuthi kuza yena ukuthi enziwe specially for ukuthi kuze umuntu wami kubhakelwe yena kahle. Uthi nalapho makakhona uyaseva hey hayi Nkosi yami usisi usakubhakelile lana ngoba phela sagcina wathanda ama-muffins Nkosi yami. Uthi yabona nje everything is about into eyayithanda ubani. Uthi Malwandle ngibekezeleke ayike sifike isikhathi sihambe ke siphindele emuva. Uthi ayike izihambe kahle ke into zethu ke umfana ahamba ekhaya afika zishaya umfana zonke inkomo ziphelele ngalolo langa lobole ngayo alobole acela isihlobo esihle embese akhiphe nazo zonke le yabona lawa magusha lawa afika egqoka ama-penif and everything uthi akhiphe zonke lezo zinto zokuphele bese kube ukuthi kushoda usuku lomshado. But basho ukuthi before usuku lomshado bacela ukuthi ngifike ekhayeni ngizokotiza.
ayike kube khona ke le weekend kufanele ehle ngayo ke bahambe bayokotiza ke uthi nayo yonke lento seyenzeka sekuyilokhunjana seko omunye unyaka. There was uDecember ngalesikhathi kukhulunyiwe uthi seko omunye unyaka ke manje and uthi nakhona lapha futhi it's towards December ngoba uthi umfana weza wazocela ngalama holiday amade yabona lama holiday amaningi lapha ko March uthi walobola wacela wenza leyo nto ngaleso sikhathi lawo holiday kwadlula lezo zinyanga ezimbalwa ke usisters ke wahamba wayokotiza ngoDecember kusho ukuthi kulindele usuku lomshado ke manje oluzophuma ngayona lo weekend bese ke kuvunyelwana ke usisters naye ahamba uconfirm ekhaya kuba confirm nasekhaya kubo ukuthi the following year usuku lomshado luthini uthi ayike sihambe ke malwandle vele ngiyokotiza it's the festive it's jolly everybody ba happy ba nice and everything sengiyikhohle nokuyikhohle indaba ka yalo ufuna ukuzibulalela umuntu wami sengiyikhohle nokuyikhohle uthi ngayo lo weekend kubefikile ke uyazi mangabe emakhaya kunjani uChristmas asemakhaya kumnandi abantu bayaphana bancishana nokudla lapha kazibani banikhlatsha ihagu kazibani banikhlatsha igusha kazibani bani yabona kuyilonto abantu bayaphuma bayangena uthi bakuphunge kungene kanjalo kuze kufike uma ka girl ulethele uma ka boyfriend wami igifts kaKhisimusi uthi ayike ayilethe igifts kaKhisimusi uthi malandla nangalolo langa kwenzeke the same thing afika ashiwe imoto ashiwe imoto ahambe this day uhamba yedwa ugela umshili nangalolo langa kwenzeke the same story malwandle imshiya imoto emshayo ihambe kucaca ukuthi uhlala baze balanda izindaba baphuza amatiyekele mean like I cannot say much about it I mean like after all these people were colleagues way back so they have even retired ka teaching sebeyidlalela emakhaya nje ingane yabo sebezibhekela abazukulu uthi angingayinaki nokuyinaka phinde futhi kushona ilanga lo mama lo akasena moto ezomlanda sekufanele ahanjiswe umuntu wami ngathi hayi ke sangiphinde sake sangenza last year kanti kumayelana nani ngithi ngihamba nawe uthi awathi aqambe ngene emotweni nje ngase ngihleli phambili ngiqhethile emotweni kamyeni wami sengithe vele sekumyeni wami phela egcineni kosuku ngilotsholiwe ngiqedwe kusho usuku lomshado yini inkinga uthi nje bangithola sengiqhethile emotweni sengithe angihleki kuswidi nekhala angikhombisi nokuthi ngiyanyile at this time ngiyahleka ngimxoxisa zonke izindaba lezi ngifuna nje ukubakhipha kulezo zingqondo kukhala sami isicathulo la uthi ayina ngempela bahambe uthi this time around mebefika kuboka girl baphinde benze the same stand ukuthi kufanele bangene endlini bobingelele nani uthi ake this time around ngithi ayawuyi lapha ngithi siyajika le moto yayijikisa siphinde emuva manje awuyi lapho simdrophile umama it's fine yini eshodayo awuyi lapho uthi ngithe ngisabheke lo ukuthi bakuthathwa uzali nizobingelela nani ngimqoquluza lo uyalibona le look le ekusho konke ngangingasho ngomlomo ukuthi awuyi lapho ngangisho ngelook nje i1 ngithi nje ukuba uthi uyangazi kumuntu wami bese ngazi kahleke ngathi nje uthi wabona ukuthi hayi bhemile la umazibani bangeka ingenekele ukuthi ngidilike ngiyobingelela again uthi hayike uthi ngithe ngisabheke lokho ukuthi ngithi kulo no mama wakho nesedilikile semi ngaphandle aqhamuke ugirl qhwe uthi ayibo umuntu ufake ne makeup ebusuku kuyolala uthi uphethwe omangwe abayi2 aba-ripe abahle malwandle you know the beautiful mangoes I've ever seen khumbula ngithekula ekhaya leli ukutshaliwe kunezitshalo and everything phethe omangwe abawu2 abahle uthi afika uthatha wodwa anikeze uGuy azamsmayelele athi nango wakho athi athathe umuntu wesibili athi nango wakho lo mangwe uthi kodwa kungafikile uthi ekhanda lami uthi hayi sithatha umangwe siubeke lapha sihambe sibuyele ekhaya uthi masifike ekhaya uGuy excited ngalo uthi kodwa yabona umuhle kanjani ubhizi uncomana nalo manga awuncome lo manga ngize ngiyangi hayibo kanti uqala ukubona umango omuhle yini lo bhuti inkosi yami ngoba understand uthi hayike uthi kuthese njalo athathe ilokhunjana umbese awudla umango udla umango uqala uthi ubhizi lokho emfuna ukumfunza lo manga uthi hayi angofuni hayi ongiyeka ngofuna silale yini kodwa ku late silale ongiyeke ngomangwe uthi hayike nalo wesibili awuthathe awudla malwandle okwenzeka lapha ngik-understand but I know ukuthi lo amangwe wawuna something because after that ayivuthanga kanje i-relationship yaGuy wami nomuntu wakhe baqala phansi babuya ngokuzolala and lapho they are still claiming they are friends uthi yashuba into wazo waphinde wabizwa i-family meeting nalapho futhi kwenzeka same thing ukuthi ke ayikuyaxoxa indaba ke ayingasi iyaphela yathi dam kodwa ngabona ukuthi abayekile ukuxoxa futhi lapho I just made peace with it ukuthi let me just angiphume kulento ngoba kusho ukuthi it looks like angeke ngiyenze lutho and at this point ugirl sekuthiwa usenoGuy of which uze wami introducer kulo muntu wami at some point I don't know when how kodwa
baze ba-introduce-ana nje emntwini wakhe aze abuye angixoxela ugayi ukuthi hayi kusho ukuthi uzibani has moved on ngempela because now usengi-introduce emntwini wakhe nantoni uthi Malwandle after that kuphuma usuku lomshado likhombe somewhere ko-April kulama holiday 27 yabo 27 the following year now uthi kuphume lo suku lomshado uthi nangempela uthi next mangabe sebezolungisela usuku lomshado into abavumelana ngayo kokuthi ugirl kufanele asuke nelokhunjana nethimba lakhe lomshado lakhe abantu abazomisa and everything wayezokhishwa kubo on Thursday evening ukuze bazokwazi ukudrive ebusuku bafike on Thursday Friday bangangeni bekhaya bokamfana kodwa ilokhunjana ikhisti kwakuzongeniswa ngandlela thizeni ngoba phela ikhisti ayihambi iphume ngena ngithi ikhisti bafike bayishiya kodwa ugirl wayengekakwazi ukulala bokamfana so balungisele into ukuthi bazobhukha somewhere yena nethimba lakhe bavukeke ngakusasa ekseni bayoshada ke vele laba belele khona it was also the location la umshado ozokwenzela khona and everything niyazi umshado wenu yoni mos enzela kuma lodge emahotela yabo something like that uthi ayina ngempela ke kube kanjalo ke uthi Malwandle kuthe ngo-Friday ekseni ukhumbula ukuthi bafike Thursday evening kwahanjiswa ikhisti uthe ngo-Friday ekseni kufike ugirl la silele khona athi ucela ukukhuluma nami ngithi hey girl lalela ave ngenayo energy yalento ofuna ukungiqalela yona le drama and everything athi no sincerely ngicela ukuhlala phansi nawe nami senginomuntu wami ngiyayi-understanda into engikufake kuyona ayikho mnandi kwathini ngicela siyilungise lento I just want to apologize to you what I've put you through and everything I'm happy la ngikhona uthi hayi kube ngazi ukuthi nje into inkulumo emnandi enokuxolisa let bygones be bygones by and sharp yeah uthi hayi nangempela ugeli ke uthi hayi ngiyakuzwa uthi futhi lapho vele lento ayikhulumayo ayikho la ekhanda lami because mina I'm focusing ukuthi uFriday namhlanje uzongibangela isicefe kusasa ngiyashada I've got things that are more important than lenkulumo angilethela yona namhlanje abekade naso sonke isikhathi sokuthi ayikhulume but ukhetha ukuthi azoyikhuluma on the weekend of my wedding I'm really not going to pay attention but let me just listen so that azophuma kimi angidlulele ngesicefe ilife iqhubeke uthi Malwandle aphume ahambe ugeli kubo ukuthi hayi ke si right hug yayibona le fake hug aphuma ahambe uthi Malwandle awuphelanga u5 minutes ephumile wahamba ngemoto waphinde wabuya umekabuya usekabuya uhamba nomuntu wami ulandelwa imoto kamuntu wami ngebuva uthi uyalazi lasiko lesintu ukuthi uma uzoshada kumele ubone umkhwenyana akumele uthi ngaso sikhathi Malwandle sesinengane ingane yethu ina 2.5 ugirl nje omuhle ona 2.5 uthi uyayazi lasiko ukuthi akumele ubone umkhwenyana before the wedding day uthi angimazi umuntu wami ukuthi uqhamukapi why ezela and why ezile ngoba kumele abe la futhi I don't even know ukuthi waqhamuka eduze kangakana laba sebebuya sebelandelana uthi again Malwandle uma kangena ugirl abuya athi hayibo ngikhohliwe bengikuphathele igift uthi aphumeke negift ke leyo ke angazange achazeke ukuthi kwakuyigift yani uthi abuye nale bhokisi elihle eliyigift and on top of the gift leyo ubeke omangwe abawu2 abavuthiwe Malwandle uthi ngiyithathe igift ngiyinikeze ngidlulisele esitoromisini sami esikhulu ngithi ngicela ubeke le gift kwamanye ama gifts uthi angithi ngitheke wena mekangena second time around uthi usheshe wabuya in less than 5 minutes ungena sekalandela iboyfriend yami uma kangena iboyfriend yami ngemuva well ufiance wami at this point because angithi silungiselela sesinto eshadile kahle somkhwenyana wakhe uthi ngithi hayibo ufunani wena la uthi ngithatha ithawula ngiyimboze uthi ufunani wena la you're not supposed to see me uthavela angihleke uhappy wami uthi hayi suka na ukholela lezo zinto zezalikazi into zezalikazi lezo okholela kuzona uthi the first thing umyeni wami makangena eyibona laba lo usisters lo ashesha valele saphuma hambe futhi uthi the first thing umyeni wami makangena avela abone nje amehla kahlale kulabo mangwe ababili abalapha phezulu kwegifts avela eqhuma aqhasha acaphuna umangwe ahamba lokhunjeni akhiphe uyabona le lama netclip hamba nembese emncane sakhipha umbese emncane aqala adle lo manga uthi ahlale phansi athi hayi bengikukhumbula bengifuna ukuzokubona nje hawucabanga nje phela kade ngagcina uthi vele it's been like 2-3 weeks apart because angisho yena ebese ekhaya kubo sezele into yomshado uthi Malwandle ahamba umyeni wami right makahamba umyeni wami ingidide lento yalomangwe isiqala ukungikhathaza lento yalomangwe njalo mengabe ngizobona lentombazane or masizobona lentombazane kunomangwe phakathi and labo mangwe abekho eplastikini abarephanga bawuthunje kuphela
kwenzakalani la uthi Malwandle ngize ngicabanga ukuthi mhlambe I'm overthinking and umetro uStoromisi sakhe esikhulu simhlalise phansi sithi hayi khululeka uthi hayi bathandaze hayi balala uthi ebusuku Malwandle ingqondo yami ayifuni ukuphuma kulabo mangwe akulaleki ngine stress ngiloke ngiyabacabanga labo mangwe ukuthi kanti yini nalabo mangwe story sithini salabo mangwe uthi hayi la ngempela ke kube seku wedding day manje Saturday morning uthi ke uyazi ukuthi mawufika kuvenue umakoti akadiliki kuqala kufanele kuqale kufike umkhwenyana kuqale kuvenue before kufika umakoti uthi hayi ke bayaloke baya communicate ke iDromisi ngapha nangapha hayi kwenzakalani lapha hayi ready hayi how far and everything uthi hey Malwandle shaya isikhathi sokuthi kufanele ngabe sisesontweni manje si ready thina ngapha abakhwenyana bathi ba ready ngapha ngizama ukufonela umuntu wami angimthole ecingweni uyabona those nerves ngimelangeni ngiyachuluka kancane those nerves zokuthi you just want to say hi good morning yabo before the big day before izinto zenzeke uthe Malwandle umuntu wami ngiyamfonela efonini angimtholi and si ready thina futhi kade si ready namantombazane ngale kuloko kuthiwa hayi asilinde kancane hayi ningaqale niphuma hayi ningaqale angithi vele thina sihleli kwivenue ivenue inendawo zokulala into esizoyihamba thina it's even less than 5 minutes drive ukuthi nje shwi siye lapha kwi-wedding venue kuloko kuthiwa asihlale kuloko kuthiwa asihlale uthi Malwandle kuloko kuthiwa sihlale umuntu osinikeza lo instruction iStoromisi esikhulu sikamyeni wami ngapha baloke bethi asihlale nje because ikhona into engahambi kahle sengiyabona manje umshado bekufanele uqale ngo10 u12 manje isikhathi umshado wokuqala 12:30 umshado wokuqala ngize ngithethe ngibuza ukuthi kanti wenzakalani ngithatha ifoni ngoba khumbula umakoti phela makashada ifoni niyayithatha kena kwenzela ukuthi ingabi distraction uthi ngize ngidemand ifoni ngicela uzikhulumela mina nalabantu abathi asilinde because ngifuna ukunderstand ukuthi kuthiwa asilindeni uthi ngifonele wonke umuntu akayibamba ifoni yami akayibamba ifoni yami uthi ngithe ngisuka ngangithi kubhuti wami ngabiza ubhuti wami athi bhuti wami ngicela ungisize ngicela ungifake emotweni ngifuna ukuya kaZibani I want to understand kwenzakalani lapha why kuloko kuthiwa asilinde ngoba kade sihleli la silindeni uthi ubhuti angicenga hayi sisa sizoyilungisa lento kodwa nje kukhona inkinga ekhona and kwathi uthi ekugcineni sebebona ukuthi ngiyabhoka ngiyalwa ekugcineni kwaze wakhona uqongisa ibintu ozongitshela ukuthi hey we have been looking up high and low we've called ifone ingene ezihlahleni umuntu wakho akayibamba ifone and asimazi ukuthi kuphi awuna unyamalale nini mabasha isikhathi anyamalale ngaso it's exactly the same time lese kade edla ngaso kuyena edla lo wamangwe uthi mangithi ngiyahlanganisa u1 no2 hayi man there was something ngikulo wamangwe ungafa kodwa njengamanje ifocus yami ayikho kumangwe ikulento eyenzakalayo uthi mebeqeda ukungitshela lento ivele lizula ikhanda lamalwandle angazi ukuthi ngalahleka nini phansi eqembu kusho ukuthi waquleka uthi ngaphaphama sengimanzi te uthi ngiphaphama sengimanzi te ingqondo yami iyabuya khumbula ukuthi kwenzakaleni ngiyakhumbula ukuthi namhlanje kumele ngabe ngiyashada usuku lami lomshado mangibuka izikhathi kuyoshaya o3 ntambama uthi ngithi but asekho ke manje isikhathi ukuthi niloko kuthiwani ngicela singene emotweni ngifuna ukubuka Sibani uthi ngempela bangene emotweni bahambe baye kubuka Sibani ke lapho uthi masithi siyafika kubuka Sibani kugcwele namaphoyisa kugcwele yonke into kugcwele abantu uma kaSibani loyo omkhwenyana usezowabiza ngisho uma ngazi noma umthandazi noma iyalokhala endaweni ngoba baxakene nento uthi mangithi ngifike ngihambe ngikuma kaSibani loyo umamezala wakhe kwenzakalani uphi ubani hayi ngani yami njengoba bekuchazelile nje sinenkinga uhambe lo muntu lo last night ngesikhathi sokuthi ethi uyobona wena uyakukhumbula and sonke samnqanda hayibo umuntu bangabe ezoshada kayi kobona umakoti hayibo hlala phansi okungcono ungahambi wedwa okungcono ungazidrayiveli okungcono ungathini hayi uthi sebefonele yonke indaba afanele ezibhedlela kho umuntu sinya ngisibhedlela eMangozi hospital nje abantu abaningi abahlala khona basazi Mangozi hospital ebantwini abangenile in the morning hayi akekho fit description yakhe akekho ngaziwa iyama accidents kufanele police station engazi ukuthi ubaba wakhona ke wayeyiphoyisa ngekhathi sakhe zakudala before retirement afonele ama police station local akhongozi yemoto akho bugebengu benzakali kucaca ukuthi akuna report ekhomba ukuthi there is something that they can actually link ukuthi kahle kwenzakaleni and uthi at that time vele ingane yami bingekho kumina ibila ekhaya kubo kagogo wayo uthi text njalo ngabona ingane yami patapatiyeza kumina ijabulela uma wayo ingane uthi ngiyiqukulela ingane yami ngiyigone ngiyithathe ngiyongena uthi sebenendlu yabo ke already
le bukamkhena bese benendlu yabo khona egcekeni iforum yabo nje ekhona ekhaya ngaphakathi kodwa outside uthi ngithatha ingane yami ngizele lapha kwiforum lokhuzana endlini yethu ngifike izitromisi zikhamisile ezinye zidangele ezinye ziyachiphiza amehlabovu yabona labantu sabalalanga kade kwehla kwenyuka bekhala abanye befrustrated befuna lo abanye bacima istress ngengogologo kuyale uthi mangifika nje endlini ngifike ngibacethi ngicela ningiphumele kancane ngigona ingane yami isikhathi fike ngihlale phansi balande ukuthi malande khala ngasidinda isililo on my wedding day uthi ngasidinda isililo malwandle ngasidinda isililo malwandle kwaze wajoyina ingane ngoba manje ngiyakhala ingane yazi ngikhalelani uthi angazi ukuthi ubani wafika wathatha ingane wahamba nayo uthi ngasidinda malwandle isililo uthi ngaze ngaqhuleka ngoba ukuphaphama kwami ngaphaphama ngakusasa sengisesibhedlela uthi malwandle ngikhuluma nawe nje till this day asikaze simbone ngamehlo asikaze sizwe from him ukuthi kwenzakalani akazafaniswe ndawo uthi malwandle there was a time whereby engangeke ngime uyazi inhlanya nama bridge uthi there was a time la engangeke ngidrive closer to ama bridge ngihambe kancane ngifuna ukubona nje that one person ohlanyayo ohamba ebridge ngifanisa ukuthi akafani nomuntu nomyeni wami uthi malwandle kwafuna izibhedlela kwafuna yonke indawo kwafubhekwa ezingozini kwabhekwa kephike kwabhekwa emajele kwafakwa missing persons uthi sebaze bakhohlwe ekhaya kubo nami sengaze ngakhohlwa kodwa nje uthi owami kumshado nje waphela kanjalo till this day njengoba ngikhuluma nawe malwandle asimazi ukuthi waphelelaphi noma uyaphila la khona noma ufile noma unjani lo muntu wahamba enje ngalezo zinto ayezigqoke ngalolo langa angibange ngisezona nokuthi imoto ke yona ihamba ngayo yaphelelaphi akabange sasixoxa ngoba besekhala sekumuncu yabona nje kodwa nje ngelinye ilanga ngonixoxela mina ezami izidubedube ezazenzeka ezami nje ezazinginetha mhla ngizoshada hence this day gone ngonixoxela leyo iyodinga ukuthi nje ngithi chu ngingayijahi ngoba yinde ngiyoyiqala nje from ekuqaleni up until divorce and after divorce kodwa ngithi kuwena mawuzoshada or if you're planning to get married don't forget God go down on your knees khuleka uqile intombazane emkhulekweni khuleka bhuti wami uqile emkhulekweni ngoba ayikho i-institute usathane athanda ukuyihlasela njenge-institute yomshado yomndeni akayithandi into endla akayithandi into ekhulayo khuleka uqile sihlangane